Kardom, Nilimonjarong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Along ritin kuru cingduk katalon ponasonsi duar baguri angkang lakhaini dolamara bapuram tok biarong lokhimon adowan pi dong jema dowan pi lapen halapu siken asorom rong kithi lokhimon adowan lapen dena rong lokhimon adowan alongta aliralon misen pen talon pon sayang denga teng pen ada por bhai ki thom pen guru podum kangthir methek piluk abhithu adap por bhai troksia porahut rat pen lokhimon aphan Radabanta Cimandet api baji troksira atite ma porahut radet pen kangthir methek pidet api rongsi riso ijang sang timar sarlar klimso maratum arnam lokhimon aphan roar chopon lapen arnamasai judet api lunkana lotunta biponlo lapen lunkana lotunalong ke hayatuma phan nongi ronponsi analo porahut joranison ningarong pen chojun ponsi mesen inkhirjir pen ingdeng trok sikya pratrok gichok ningarong pen pachun ponlo sarupat herben jonno singbe Carbing No News Koyaratan atau wantin sita me labang so 16 do labang ke ini arjo polo urusa labang ke kami labang so ani abang ke urusa ramang ke kami lagi ini ngarong kar biya tu kan kita jom karnam kita labang so pen ili ya ke jok long ko ini tu timon koyaratan bang ke pini ani ni itu timon di koyarat talon polo la sini ngarong pen sini itu talon polo sayang deng doan pen isi pen si patu si sayang deng along kami kilun kikan la bang so sayang deng kami deng polo la ke ini itu guru sar lo kon kian seksi alang ni la betumon la dorong di koyarat atu makan kan kan lo mu api sidame ni mahang kithe garni matela 16 jun abang so guru cingdo garani abang ke nang tu gilun kikan nang ningarong pele talon kono kusi sa ini tu kan tekam la sida bang so te sini tu piniarni sidame so te sini sidame talon kono la sayang dingin sidame ni la si pacul penyunga sengkan ge indeng ko an ko sengkan ini ngasih kanan pakai 77 ada ingdeng proxy kebra proxy ingdeng up play RV ke jang kachimit me pin pen ajok nijang karbiang long ahawar langkit he hemrit kanglumpon nijang karbiang long bithung reng thama constituency lapen rong khang constituency ahawar malom non malom RV ke jang parpik pen ajok penang arong ahawar malom langkit he kanglumpi et ajok kedo ke thak ji aphan lapen chotun chodang ji aphan anta kisung kedo nang lapen halapu anat kedo kheroni along ko pili alang roi kacheleng adolong sitami kanglumpon et ji lapen ka phere meme ang sido pusi nijang karbiang long pen karbi anglong news pherang ke aphan berta nangpale ফুলনি পেন অৰুণিং টিকাথাৰ কাৰ্বিআংলং নিউজ হেৰণি পলিউষ্টৰ কৈ আছো ইয়াত আমাৰ বানপানী সমস্যাটো বহুত বেছিকে হৈ আছে আমাৰ এমএসি কিবা পৱন কুমাৰকতো আমি আগতীয়াকৈ কৈ দিয়া হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া জলদি মানে যিখিনি মানে মানুহতে বানপানীত ডুবি আছে সিহঁতক ভালকে মানে সিহঁতক সুৰক্ষিতভাৱে আপোনালোকে চাব যেন বা কিবা এটা উপায়টো ল'ব লাগিব কিন্তু গোটেই ৰাতিটো সিহঁতে থাকিব নোৱাৰিব আৰু ঘৰটো বহুত কেইটা ডুবাই আছে সেইকাৰণে আপুনি ভালকে চাই লওক অমৰাংশু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত যিকেইটা সুইচ গেট আছিল সকলো খুলি দিয়া হৈছে আৰু ওচৰত যিকেইটা গাঁও আছে এই গাঁৱতো আৰু জলস্তৰটো বৃদ্ধি পাব বুলি আশংকা ৰাজ্য কৰিছে এই বিষয়টো আপোনালোকে কি কৰিব এতিয়াতো আমি কি ক'ম এতিয়া বানৰটো কোনোতো ৰখিব নোৱাৰে হয়নে নহয় কওকচোন কিন্তু যিখিনি আছে সমস্যা আমাৰ নেপালী বস্তিটো ভুগি আছে আমিতো নেপালী বস্তিৰ হৈ পেলাই ক'ব লাগিব না এতিয়া অমৰাংশুটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো এইখিনি আপোনালোকে দেখা পাই আছে দেখা পাওঁতে আপোনালোকে দেখি আছে যে এনেকুৱা সমস্যা হৈ আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে জলদি ভালকৈ এটা মানে উচিত বিচাৰ ল'লে ভাল হ'ব আৰু আমাৰ নেপালী বস্তিৰ সৈতে মই কৈ আছোঁ
Kedam dang Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik along APHL Siasong pen Hamren constituency pen kachepate dun abang phu mate APHL si lamjai sarpu angtong ingti ka thar ahen pen vosik ni phai kretrok ada papor malom APHL se sai hemalong pherang kyamai kipadupon Bang Samaya long APHL si lamjai sarpu angtong ingti pen kepachini pon lake lapu henlo Karbi Anglong along lake 6 schedule area pu boy phet sitami Pini arni Bengali akhaya tum kopia potsi MSC ang hoi Sydney ke hang ajakong ke do koklo lapen Satellite Council Karbi Anglong ke hang ajakong ke do koklo laki mang humemi athi non tribal satum tribals area mate Karbi Anglong along 6 schedule aron ateng pen pulotangti Karbi Anglong Autonomous Council election along vote ke jok dunje ajakong ta ave tangti pini arni kopi silason nang chiplang det lopu angtong ingtia hen pen arjupon lapen te tuliram rong hangke Kedam dang Karbi Anglong Autonomous Council election ahun Bengali akhya phan tiket ki pialong ta ari ka cherabdun paprang amang lolapen kedam dang Assam CM Dr Himonto Biswa Sharma Karbi Anglong ki super state lupu banglampar pen ki pualong tami kangnek choya long ka chekroidun ari abang phulo lapen bithong reng thama constituency long ke non tribal saphan vote ki jok ajakong ingthan thek thisi Karbi hijan aphan si vote pa jok long le la si tuliram rong hanga phan ke nitum che songvek ji puta APHL silam jai sarpu angtong ying tipet pachini pon rangke tumlong pen nili kachini dun longa bangalalo Bengali tu Bengali tu bang Satellite Council Karbi Anglong arlo ke hang lo bang chini lo la sila ke thek lor lam lo nili mangu he po the bang lalo nili si pangbadam raditi inu da oso la anver an chu tang krangi sitala bang so jong si the tang lo arta tu tang lu pu tang telan ver an chu keng krang kri lu lege ken nang je sono po an ta me ke ong sin nang po kang krang ni fan ge thema bang the dung loge ta sono thak si Bengali tum ta bang suri si hini ge do ho do bang ke lan ver an ta eng krang po sita tum ta phai nang bat tang lu pu tang te lan ver an ge krang kri lo ke ong nang po asin non ga phai bat tang lo asi Satellite Council kali mo ani si ke tum Bengali district ta nang hang po lage Karbi Anglong rat kamang hunanya alam se asia belu lagi lapen song taksi gorkha tumta Karbi Anglong Autonomous Council long ke MSC seat ke hini ke nangi puta bang nang hang durlo lata hang po lagi non Sydney lo mo gorkha tumta mo jong se lagi si hini ke thom jong se aphai batang lo pulotang te Sydney kali lo seat ke ta hang po lagi lapen non Bihari tum dalang Bihari ke Karbi Anglong lo ke aphai ke ong ke thomang deng sidot third highest population Bihari tum hang dun delang Bihari tum ke non amata tum ke seat cap ke tum ke hang vegi ta hang helang la tum apor nang pale lang posi bang chong hong lo mini la si Karbi Anglong ke jong si non son pu abor pridak aboring pu ak pachi pujam pulotang te da ke seat kre po seat ni seat thom ke hang bang do pigi lage athema mo bena pulo gente aphai jong se batang lo pulotang te ke chunang ye son ke nang ong puloge lasi APHL se song tum ki pu bang ke la so bor ke phidak nang ne bang phanang pachi phujam nang ne pu the ke la lo non son ing pu ang lo pulotang te la ke vir puloge lasi Karbi Karba ka so tum tribal so tum BJP leklem non Congress leklem non ASDC leklem non APHL leklem non independent leklem non ajja leklem non sita nili puji bang ke cheng si bang ke tum party ang bong chedan de pranga bang ke chi ke biaso amena bang ing khan det sina lain khan plang sina longle apata pen ke cheng lok voreng avar sai pen ke cheng lok kupima ason ke do andame bang kona so aphana bang ke tum pipe det nang la claim det aphir si bang men ing khan plang aphir si mu Karbi Anglong ar lo ke voter list along ke ilitum Karbi Karbak pen tribal element se do cholo potang te chedan nang kuma nili pota BJP pa dunang nili ta Congress don po kumaneta ASDC pa dunang kumaneta Lakhain koira thok duar bagori constituency ke parlo Panbari ASDC candidate Rajan Hanse ahem pherangke kahumridam Lakhain koira thok duar bagori constituency ASDC ke damtang vosekne phainira kep arni Karbi Anglong Autonomous Council kilik along kache patedun abangphu candidate Rajan Hanse nilitum apherangke dorsing tok bipen kahumridam ahud Rajan Hanse nangke thandun ke damtang MSC kilik along nilita ASDC pen che patedun lo sitami nilia bangke undunde detlo
sitami nili ningke oidam awi nili rat aphansi kachoru thukang tunglo athema nili camping ke dam pale dam un ipin adim dopik sitami nili phan mati ASDC asong aphan kaching hon pen nili phan vote nangki pidun apon duar bagori arat aphan choro par piklo lapen rat atum ningbiri nili puthot Karbi Anglong Autonomous Council kilik along chepati dun thuji nili khea pharman kachesong ington te lapen ki panbari pen bagori angmong penang an aki sungdo athema banga khei longle nangkachi raiji aphan bor ipik anlo lapen ingnar ki pachu jiadim sitami nangki biji aphan kabor ilo lapen non Bukajan District sitami MLA Dr. Numol Momin hangmom danglo lasi rat atum matha nangpo Bukajan District jongsi kilong lo pulo tangti ilitum kisum thetanpo athema non osumar atum kapor hibom atum moke boreng avar sai pusitami garo atum alongsi johang dundangpo lasi rat do anda emethang parsik dundangpo moke emethang adimle banga khia long sakori kacho hangnangji pulo tangti bangke ematha krangpo lapen langdam sinam non MSC kilik along ingkoi ratro constituency along da BJP si chepa hai laplo laki khe binong kali bidi kangli mate vote ke nam ta thekputa rajan hansipen ningjepon lapen ke alangli pen BJP a party aphan puthot non BJP si hai laplo lasirat akar I hemprek abangi chingki pivek nang polapen article 244 a pusitami pachun vek nang pupusi pherangya thengno ningjepon tarpong pen dorsing tongbi Karbi Anglong News pet pen bangke district plinang pipo bangke ala dulu so district pliang bom pen bangke non des Karbi Anglong kala so ating pen bangke Karbi Anglong sedang tuwet lo non la so ting kulo de hal so ting non district ini bangke pinchong ni gitu lang sedang kala so ron ating pen sing pinchong ji ma mantela non extra sila dak etat ni ma kala so ron ting pen kulo de non district ini ke man pola so taksi kani territorial council man ko ni constituency pikir api nang ko constituency pikir api yang bom pensi non rong asara mai tu stame pinaan atau aromatik pen ala servan cap stame la tu stame la sorting pen kitu bang hula so long kache tok long itu la bangke artkul e aromatik pen 6 dur la bang so aromatik pen se hadak bang stame kene rong village council tribal village council stame du ko stame la kache tok tang dulu aso kache tok ting pen si non rong asara stame la so kachilong nai dabi gitu loh. Sistemnya lah bang, sebagai regional lah asong benjong sih. Sedang tipe regional asong benjong sih. Regional asong sih, masa kau sih cerai rating bangkai lah kita terkelingan deh. Asal betul regional itu. Sehingga tuh kami itu sistemnya matasi kalau suatu warga dalam segi mema. Non BJP pun pakai dah loh. Penan tuh bangkai, kayaknya development long pojat tuh kecil pun sistemnya tuh pakai loh. Sistemnya non laso BJP sorka penan kan uang. Itu mana lah non penta non dia tu meeting wai bono dan itu non kita ni proses kami itu mata bono kasi isi banget jo non cerai tang lo council dutang dulu udah orang hang setemu non bangsa alam sisi yang non boleh dipung non ke dantang alam banget hang tali avipin lo tapi non ke bangge boleh ningkan pong lah tu bangsa autonomous state mate artikel 44 e lah bangsa kita implement di tempat si kali pun ini tentang andulon ke klaim pon tentang pancing pon toko tapi abang so council tu non ala tu isi non message ki pidun kang tu mana kacuni ridun kang tu ya bang tu cerai dong ni tentang ini ngit dulu je alang li non la nikan phong bong bang la hempre ke pan bang pacun pon be oke sila bang ke ada cian pon be nang ko